Menteri Ketenat Kamrep Kesorkar Jela Bak Bentai do Lingdo Hakar Nyutrik Jemang ulah hiar Syakasnong Umphyrnai ban Yamir Jingmut bat Kinoi Lam Snong ki bor Peniat District bat kidkhot Kakasi Jantia Fresh Vegetable Supplier Association nakbenta ban yo penlong yo dielang hasurok rim kabodan hakani Snong bat nakaliang jonga ngasong ban ai blaya sadar Snong jongka Snong Umphyrnai ya ke executive committee jongka Snong hibro kawai ibala kloy bat kibala perkhat nakbenta kumno ban ya dielang nakbenta ban yarap kinong rat ni ban penya ya kani kamarap kamta mahani ka than hibro kawai bat kani ka jing priang bat ka jing kloy jongka Snong Umphyrnai kalong sisya ka nakaliang jonga ngasong ban ai kublai kumju ya ka kasih jantia fresh vegetable assistant by dielang ringkat nakaliang ka PGP agriculture cell berkunjung nakaliang ka HFU ni dielang ni kunjung ru mulai fadlang ni video jong kani ka blog baru ngino kunjung nakaliang ka police department nakaliang department jonga bangi perkhat kuno ba nyo de kawai ban kayo dielang ni bangi bade kudan kamtam kalong center na benta gini Snong kiba wan na kathan mau control nong rap na kathan mau control na kathan nong krem bat kunjuk tetel na kini kathan Umphyrnai kini ki mau lengat kini Snong tetel mo kibaga mar mentar atharai na dong kumno ong ki past week jong Jun kamar kalami bun nge perkhat kumno ban le e na kabenta kini ta syong haga jinge pun baik lang rei ngasu komen sikat dei ba kajing etre stom ba kajing wat lenti ba mentar sini na kaliang Snong Lakloy ban ya penbaik lang ban try lang bangin identify kani ka cakap stretch ko bajrong ba kani kadai ka hap po ka national highway ba saya keren menta bat TCM kunjuk TCM road na benta bangin yo permission bang pelong ka yo dielang ni nada kani ka yo dielang kan inla ban buang ni kan long sisa ka relief na benta ki nong rap kijungi bat kinong Snong jongi kamtam do ide bat kani kamarap bo las dam ban mi kamta ami kata ngila de bi kran ngila de bi flujing mut ong fi pek atu ka jing jerong ka jing kran ru kalong nak benta kumno bangi perkhat ong fi ba kani kamde ka yo paj ba ka bangin ya kalong kamde ka yo retail ka ban ya rung yami ban ya sya paj ba kandai be ka yo dielang ka yo wholesale nak benta ka pit ka biang ong fi ki ba kwa kinwan nang ni kin kit ya kamar 6 kilo 4 kilo nakabenta benra bendi Snong satha lani kinra senu ru andrai ka pakongsan kalong ba kani kayo pangikwa kadai kayo kabangin la berniat ya kimarap pelasdang ban mi mata kepala te ha ko bidu ka ne ka benta ka cingkerpat te nakalin jung ka patatul syur te ngila yo ya ka cingtip lengba jung ka ne ka khasi jentia farmer association te lengba jung kini gi wan pan permission naka Snong Umphyrnai namar ba kacaka ka bakhambiang imat haba kila ya pek kila ya inspect keleng imat ka deh po Umphyrnai ba khambiang tan nakalin jung ka darbar Snong pat nakalin jung ka stu committee te hakabe dia bakata na banta ka cingdu jung kini se kino rap kolong ba krausya tan nakalin jung ka committee ro kala simki kala semua e hakabe dia bakata banta tan nakalin jung ka committee te ka la ya lumi cingelang kerke ka po badan football ta kamdera po ka jing darbar ya kalau perlu untuk main football nomor ke khamyo ya ka social distancing dan nak kata daw ila sio las mukhi ting ila sim ya ka raiba la kum nom nor la da chia ba ka government ka sim ya ka cingke kle ben pinyo chaka lengba chama ka libai kata mulong nakalin jong ka berpersinong isya ipding dan rela da ka sarkar kam sim re cingke kle ben pinyo i chaka kata mulong nakalin jong ki snong yamla ben ai chaka namar kumbalong mencipsem kata mulong ila syile ani harus surok dan ai caka dengan isi ki kur karpungor not mai tengila ile ya kata tengi ong ba kalau ke babiang dan re kumbalong metapat la ite ke building kumbalong kani caka wala sini pak la yarep yang kata mulong ngimdon caka su kade stang kani kalibai ke bangila bele te plus menta na kali juga komiti Snong hi kala sim beda ka rai balada la chia ba ka government ka ai chimbet ben piyo kani caka kata mulong kande sura ben amu su kren betana ka tien re ben yo beda ka hard copy nak por ngila chu yarap ikinong rap bat khamta makani lockdown menta nginu kan nakaliang jong seng ru kala simkhia hi ma kacing ya jinong rap teng ginong rap ki cenjar banwan mau kali omdon teng ki saifun jangi teng thia ju nomor ginong rap la phun ngi dan nakaliang jingi man kapor ngila chu simkhia hi dum sum sedang lockdown la yami iskmat man yarap lang ki sarkar
adu mentaru nak kalian cengi ngidang mi sekmat hi ban yarap lang ya sarkar agade pat ka jinglom jingman kumolong menta ki cincar kinong rap mo kumha anjali la khang bat keleng nadu do boy ki fun ngi le kuno ba ngi chur ngi tai regi la ajumut ya sarkar bat pleno da kayau keleng knak mun pensuk ya kinong rap dan kalian cengi menta menen kesni lai kren dor ngila ikren ru bat ka borsnong jong Umphyrnai bat isno tenat ru nak liang ka borsnong mas ni kren kila pedang ni kata bakan ai bat ngila fun yo mistar memit him tahi lai pembek no ban yo ban curup yang ni keceka bat ak curup yang ni keceka nak liang jong ki borsnong bat ki bro hi badan lang ni dari Borsha district kila yang mencuri badan da market committee kadang menla penyai inti bakom don kono kecing bun brio kum sha balong siku iwe kiau te nak kalian jingi la sim ya katahi bagani trelang bar kalian sinong bar sarkar bar Borsha district bar agriculture nak benta bala hi ban yarap ya kinong rap marfi ya kani ka rosmit hi ki nong rap kiwan keleng ya kembelom muslim mang ni long kila ya bun bagi brio ni ban song dukan keleng mata senampat nilai pembek bakam dai so ban long tu tak pembek hi ban dan ban gunur dukan kan cengai jaga 10 meter kan kanang menla ban ya bek ya nanti menla penyai bek ya ya kayau kan namta ka jumtoi jong nong katai